khotsweni ku ku na mindyangu yin'wana a swi le ku fambeni se ku kumeka ku problem leyi i problem leyi khumbaka tiko hinkwaro mhaka ya vukati a vele ku yi tekele enhlokweni mhaka ya vukati a vele ku yi xiximeni ene rito ra Xikwembu ri vukati byi fane byi xiximiwa hi vanhu hinkwavo byi xiximiwa hi lavakulu byi xiximiwa na hi lavatsongo se muapostola Paulo a tsala papila leri a tsale baka hina ndyangu wa n'wina loko u nga tiveki eka Xikwembu ku na problem ndyangu wu fane wu dedicatiwa ndyangu wu fane wu nyikeriwa ndyangu wu fane wu tiveka swa endleka mukhalabye wa n'wina ne le kerekeni va nga yi fambani mi ya va koka ku na mfundhisi Mashava hi fambe va hi katekisa i khale hi tshamisi sweswi hi lava ku tlhandlekiwa mavoko vukati byo hanya mi nga tlhandlekiwangi na mavoko ku na problem ene vanhu vo tala namuntlha a mi swi tekeli nhlokweni ku dyondzisiwa na ku pfuniwa ku ya emahlweni loko a ya mahlweni muapostola Paulo a ku wanuna a nga tshiki nsati wa yena na wasati a nga tshiki nuna wa yena se vanhu lava fane va hlayisana ku ya emahlweni a hi vuleni hi ku vukati i nchumu wa nkoka a hi vuleni hi ku vukati i nchumu wa nkoka baka hina hi kuli eka minkarhi liya ya khale a no va wa khale ngopfu ku nga vi na ku alelana hi ku ti-problem leti a ti fika na ku heyi a swi le ku fambeni le kaya lavakulu va ntwini la se a ku nga vi na ku alelana hi ku lowa wa xisati miri wa yena a nga ha wu lawuli wu lawuliwa hi nuna wa yena na loyi wa n'wanuna miri wa yena a nga ha wu lawuli wu lawuriwa hi nsati wa yena se mhaka leyi a yi endla ku swilo swi famba kahle loko va tsundzuxi